Om Swastiastu, seksama puniki ring seksi titiang, seksi dokumentasi, sampun presiden ngelaksanakan kewajiban dan seksi menjalan untuk ngelaksanakan sane muate kari agung puniki. Niki sane ngelaksanakan iwau puniki sane muate puniki acara mesapuh-sapuh utawi meresek kemudian untuk ngaturan sumping tadi. Seksamanipun sane muate meresek mesapuh puniki jelas sampun kade bersihin during pelayangan puni dua neng. Dia betare malagetitke sampun gimana ningih puniki ring sangar, tapi ring sangar agung sampun puniki. Napi malih dia betari sane sungsung titiang sane kamu bakti titiang ningih puniki ring pesamuan. Dan niki tetap puniki yang kelaksanaan sane muate mesapuh-sapuh utawi meresek tungga untuk mesuping lagi. Suksemanyane sekali mesapuh-sapuh utawi meresek niki jelas sampun bersih-bersih. Ri sampune bersih pelayangan mata kami. Tapi lirik wau puniki sane muate ngatlang kana ngasih sari song-song pelayangan terundra untuk ngatlang sane muate sanganan sumping lagi karena niki suksemane iwau sampun kelaksanaan saking kalih keluarga puniki ring desa adat sangsi angin ya. Ada keraine sane ibi sampun karang kalih keluarga oleh ibi sampun yang kelaksanaan sane muate acara mesuping lagi puniki sane ibi kelaksanaan untuk saking keluarga Dadio tangkas kuri agung maka kali puniki sane mangkin kelaksanaan untuk yang nedunang kramu saking keluarga pasak pendesa kesarengan talar untuk keluarga pasak jegel wau sampun kelaksanaan sane banjang malih yang kelaksanaan majalaran untuk kelaksanaan kari agung puniki gantos puput puniki tanggal 7 Juni wau puput acara puniki Ranter yang sampun kantos tanggal 7 yang laksanakan sane muate acara mesuping tadi kan sesama ring seksi dokumentasi puniki sampun laksanakan kewajiban napi ini ada suci dumugi ge suci di betare ngadegeun mangeu mapaice rahayu jagat pun mapaice rahayu lagi sareng sami sesama Om Santi Om